Lagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway isagot mi manen kada kayo dagiti compilation dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngemsakbay na pagyamanan da kayo manen amin gapu iti agtultuloy a panang supsupor tayo ditoy nanumo at channel tayo. Agyaman kami kadagiti likes, comments, suggestions ken kablaaw ngayon ka mabasbasa iti inaldaw. Kadagiti met kabarbaro a subscribers tayo. Thank you kakabsat. Welcome dito'y nanumo a channel tayo. Hintay nga rudan denggan dagiti agsasaruno a drama. Ti surat ngayon ta drama ita ket nagapu ni pagayam tayo a Josie manipud Santiago City, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak met kadagiti mang padpadaan iti inaldaw a drama ditoy programam. Ket pagyamanak unay, numapili umat nga idrama toy surat ko. Ilingad na kumalatan itinagan a Josie. Addaan asawa ken dua nga anak. May saak nga OFW. Agan anos kan agsaksakripisyo dito'y balasiw taaw tapno adala ang maipawit ko iti pamilya. Rukyak nga rodan ti agsalaysay. Kumusta kayon, Mami? Kaslakim mutong kayo Ha? Ay, kwa anak. Ad-ado nga min ti trabaho dito, ngam iti sigot ang nagtrabahoan. Ngam adayo ang nasingsingpot magdagiti amok ita. Nasayat mo't nga rod no nasingpot da, Mami. Wan, saan akas kadagiti dadto maapumukaw kan kumabil da. Dakkel da paikit di nga agpasweldo Oh, God, da kayo ngay. Kumusta kayo matan anak ko? Kumusta di panagadal yo? Nasyak, Mami. Okay lang matagiti grades ko. Oray no maminsan ka talaga marigrigata, anak. Ay, nagrigat matyagi eskwela. Talaga akasta, anak ko. Saan nga amin abanag kat nalaka. Masapul nga agsalukag ka. Iti kasta, maragpat munto dagiti arapaak mo. Awan rin ba nga pagdanagam iti panagadal mi, Mami? Nikit di daddy Iso ti ayan ti parikot. No kasta, kanayon latang agbartat di amayo. Uwen, Mami. Iso ano maminsan kat awan balon mi ni Kate ama panag-eskwela. Anya, ay unay matan ti amayo. Talagan sa nga awanin pagpaliwan na. Kat nudyak mat agkurkurang nga agipaw-paw itkan kwa na. Iso nga trabaho ita ni Manong kaswaiter iti may sa resto bar, Mami. Anya. Di ka madanagan, Mami. Part-time lang, Dayjay. Ken may sa, jak baybayan ti panagadal ko. Sige, takasaritak tuman di amayo. Saanan amay parbang tikas tangar aramidan na. Pudno kadimat lang nga siya kung ti ay ayatam ita, Franklin. Saanan ani Mari Josie? Wen, kunak lang araw din, lady. Anya pa lang ay apamanak-nek ti kayat, no? Ano kasta
Angarod, anya pa lang yan aramidam. Sinaa mo ni Josie, tapno makapagdan na tamatan. Uwan ka di. Saan pa ingay ta? Ngamin agururnong akpay. Hindi kasta, agdan to aramatan tang na umadayo. Believe ako na talaga kan ka, Franklin, honey. Amo, no kasano ti dumiskarte. Kahit siyempre mata. Oh my kamankit di hani. Sana di honey at ang makikiak. Nakabampang luka. Makapamauyo nga talaga ti kinapintas mo. Sana kas iti asawa ka makauma. Anya? Sana di ako mata makikiak. Bilibak mo't iti kinagagat mo, Carl. Apayan ako ng tikas ta, Jane. Adda lang arudan iya Hong Kong ni Mamim. Ngam agtrab-trabaho ka pailaang. Ngamom la ko, ma. Ti anya? Awan, agtrabaho takid din. Kita mo. Dapay ka barbaro a customer. Siya kung timang damag no niya ti order da. Okay. Oh my ka, honey. Itiday dya abanda ti pagtungawan ka. Okay, honey. Ni daddy day jaya. Anya tero aramidan na dito eh. Anya ni ti orderan ta, honey? Sikalatan ti makamo no niya ti order. Hoy, Carl. Kunak man no si katimang damag, no anya ti order da. Nagtalikod ka matan. Ako, Jane, pasensya ka na. Sikalangan ti mga alay ti order da. Nagsakit ba ti tiyan ko? Mapanak labit iti CR. Imbaglangan ta nasapa ka nagawid, Manong. Apay, aday bagang. Ni Daddy, Manong. Apay ni daddy. Nakita ka na pa na Jamalay daninang mo aleti di agsapa. Ha? Sinurot ko. Kat nakita dagiti dua amatak ti panaggingin ng tilda dua. Lukluk kunda ni Mami, Manong. Mapagsisilpo kong ti amin. Pudno dagiti mangmangag ko at chismis nga da relasyon da daddy. Kanay ng leti. Manong. Kasaritak ni daddy. Anya, ang mga no kabila na ka ni Daddy, Manong. Anya ngay nga ron no aramidan na dayta. Baybayan talatan aluklukon da ni mami. Sana mabalin ti kasta. Ibaga talangan ka ni Mami. Ibaga ta tinaamuan ta, Manong. Nasayata sinong bata nyo adagos ti awag ko, mami. Wan, apag gusto matapim manaw dagiti amo. Iso mabalin kayo ang makasarita iti mabayag, anak ko. Ada ibagami ka di ka, Mami. Adda ka di manan parikot iti amayo. Lukluk ko na ka ni Daddy, Mami. Anya? Pasensya kayo no ibagami da ito'y kada kayo. Ngamnas kan amaamuan yung adda relasyon ni daddy. Kanininang leti. Anya? Sigurado kayo kadi? Kasanuyo kumaanamuan. Nakitak ni Daddy anapan iti balay ti kumariyo, Mami. Kat nakitak ti panaggingin ng tilda. Nakitak mo't lang ida iti resto para pagtrap-trabaho ak, mami. Kasaritak ko man ni daddy. Ngam na ko na ni Kate, anasaysaya at no ibagami kada kayo. Nasakit tinakam ko ni daddy. Dagiti awanan bay. Talaga nga awanan na saya at nga ar-aramidan ti amayo. Imbes nga balbalyo. Saan man, takarkarwan na kitin. Anyang iti rumbang aramidan tayo, Mami. Iti kasta, agsardangan ni Daddy, kanday jay aleti. Oy, Carl. Tulungan na man na mangirwar ka na gitoy. Ni, sa dino ti papanan nyo daddy. Apay da kita malitang awit-awit yo. Ay, kat pumanaw ako na. Kita lang arudin nga awit ko na kiti maleta, damagan pa lang. Anya? Anya di kayat asawan da ito'y, Daddy. Kasano kami no pumanaw kamatan. Anya kasano ngay bagbagamat si Kate? Kito dadakkel kayon. Kabalan yon nga uray dakda kayo dito balay. Ni ka dininang leti ti makagapuno apay apanawan na kami. Kwa. Amo yung matgaya man. Una. Iso. Apay, ada reklamo yo. Amo ka din ni Mami da ito'y, Daddy. Saan? Tanjak man nakasarsarita ti inayo. Kan may sa.
Saan na masapol ang mamuan na. Ngamin, saan kun nga ayatan dya inayo? Iso pumanaw akon. Daddy, maasi kayo kumamat ka ni Mami. Kasta unay tirigrigat na nga agtrab-trabaho iti abroad. Kalpasan na, isukat yo iti sa balay. Bastos ka! Daddy! Daddy! Iyo kumamat kabilan ni Manong! Kapaya dumanog kayo kitpud no timbagak. Uston Manong! At talaga! No di mo kaya't abugbugan kayo sakbay pumanawak. Ala, aglisi kayo itindalan ko. Lisi! Mami! Wen, siya na ron. Oh, apay akas lanas daw ka nakakita kanya kanak ko. Mami! Ay na. Oh, kita na ko. Apay adi yung imbagbag nga agawin kayo gayam. Iti kasta, nasabat na kayo iti airport. Talaga ajak imbagbaga. Iti kasta, masurpresa kayo anak ko. Nang runa ti awanan bain nga amayo. Hey, asino ti... Mami? Oh, kaya anak ko. Nasayaat mata nagawid kayo, Mami. Kailiw na kayo na yan. Kailiw kayo matuna yan, anak ko. Ti amayo. Sa dino ti ayan na. Masapol nga agsarita kami itinalapan. Mami, pimanaw ni Daddy di kalman. Anya? Anya ti kayat mo asawan apim manaw. Simuro doon iti babae na, ah. Iti kumarim anileti. Anya? Saan? Saan na pod na dayta? Mami. Kasanon dagiti kwartang impapukit ko kan kuana. At daamin ang kwarta iti amayo. Awan pulos imbati na kada kami, Mami. Awan asina. Ti awanan pain. Nagrigrigatak na iti ang kwarta. Mami. Apay anaramid mo ti kastay kada kami, Franklin. Apay. Anya launay tinagpasula. Taapay asyak pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Anya tinagkurang akas asawa. Taapay alino ko na ti asawa. Lino ko naglangarunan. Intaray mo pa iti kwarta. Sa dino nga iti pangipanam kanya, Franklin, honey. Mabantay si Bagyo, honey. Ijay tanga agaramin iti paraiso. Ayun magusto ako unay dahi ta, honey. Iso na lang, tama nga no birukan na ta ni Josie. Nangrunag kat adagan ka ti kwarta na. Ay, katag biro ka nung mapiro ka na ta. Awanan maaraminan na. Baso na. Mandal lang arudan. Nagalas pa yung klase ti tao. Apa yan, honey? Awan pa rin mo ti kotse. Anya? Saan? Diyan tayo kaya timatay, Franklin! Mami, nakaluto ni Kate. Umay kayong tagigiddan tayo na mangan. Sige. Umuna kayon amangan, Carl. Madamdama akton. Kaslawan amin ka nas ko pa'y amangan. Mami, lipatan yun ni Daddy. Kastamot ang tiawanan bain aninang ko. Apay. Apay anaramit ti amayo ti kastay kanya. Nagbalinak man anasayahat nga ina ka na asawa. Inaramit ko mat amin na kabaila. Tapno maitad ko dagiti kasapulan niyo. Ngam apay a kinurang pay lang ti amayo. Apay. Mami. Imadayong aktap na maitad ko ti ginaway ti pamilya. Ngam lukon naglagayam. Linukod ak langarudan. Intaray da pa'y ti kwarta nagrigrigatak.
Nagsakit. Nagsakit, tinaramid na anak ko. Ah, mami, adawag yo. Hello? Juan, siya nga rod. Sino ka di daytoy? Pulis? Ne, apay ka di, sir. Ti asawag. Na-aksidente ko na yo, sir. Agyaman naktay may kayo at August, tatang. Juan, nagrubuata ka dagaw sa paman nga inyawag ni Carl tinapasamak. Tatang, O kasta, si kamot lang tinangasikasaw iti pan nakalama iti asawam. una, tawan mat daduma ang mga sikaso. Awan mat kabsat na. Tagmay may sakit nga rod nga anak. Kan may isa, awan mat tandag itinagannak na. Awan asin na kada kayo. Nang runa kadagiti anak yaw. Tatang, Agasamat day tapan ang loko na kan ka. Naaramid na tinang loko kan ka. Itilikod ang tiriga at kan sakripisyo medya brown. May samad day di ako marem. Gatal na babakitan. Isuarumbang lang day ta napasama ka na kwada. Pakawanin nak ti Diyos. Ngam nasaysaya atin ti kasta napasamak. Ngam tiyag tutuloy ti panang loko na kan ka. Gusto matkit diti kasta tagpuludan. nalabit ang plano amin ti Diyos na ito eh. Tapno maikan iti hostisya dagiti nagrigrigata. Nang rona ti panang loko da kanya, iti likodan ti kinasayat ko nga asawa. Ay, talaga napartak si karma. Ngam oray kasta ti inaramid ni Franklin. Aramid aklat na ti pagrabang akas asawa na. Maitabon anasaya at ti bangkay ni Franklin, tatang. Inton bigatan ti panagsublik ijay Hong Kong, anak ko. Ibati kayo payla ang kinilolo Wan. Talaga ka di kayo malapdan, mami. Carl, anak. Nakapirma akon iti kontratak iti amo. Sakbay anagawid na. Diyak kuman kayat ti pumanaw pay. Ngam saan mat amabalin. Kan may sa agad-adal kayo paylaang. Isa ang masapol nga agtrabaho ak. Tapno at dabus-busan nyo nga agadan. Sapay ko maudin daytoy nga ipapanaw yo, mami. Agnegosyo kayon tulaangan ditoy. Iti kasta, agdadan na tayon kadamanong. Ustaw, ti kinuna ni Kate. Diyosay, anak ka. Tatang, Makapaladingit lang amin na panunutan. Natay ni Daddy, kalpasan ti panang loko na. Ken panang panaw na kada tayo. Ita, umadayo kayo manan. Mami, di kay madanagan, anak ko. Ikarit, maudin na ito nga ipapanaw ko. Agurnungak laang, tapno at daramatin tayo. Awad rumba nga pagdanaga, anak ka. Tadyak mo baybayan na gitapo ka. Aramidag amin nakabalak amang disiplina kadakwada. Kabayatan ti kaawan mau. Agyaman ang unay, tatang. Agsingsingpot kayo, Juan. Uwan, mami. Di yu suksukiran ni Lolo yo. Agadal kayo anaimbag. Wen, mami. Kang runaan iti amin. Di yu liwayan ti kumararag iti Diyos. Amok asaan da tayo abaybayan. Basit laangan apanaganos, anak ko. Agdadin na tayon tumat laang. Miss F, nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na. Awan sa baling inaramid ko no di tinagkarakararag. Kaasi ti Diyos, ininot analipatak,
Binmangunak kat nakaornungak nga iso tinagrugyak iti basit a negosyo a nagtataudan ti pagbiag mi nga agiina. Kaasi ti Apo nakaturpos met dagiti dua nga anak ko. Ita si papanakkelak amang ibaga amaysan amarin ti naunang anak ko. Idinto tamay samet dan a nurse ti may kadwa. Sapay kuma ta nakaibati iti adal to'y pakasaritaan ti biag ko. Kat pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nang yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. Aging galaangan dito'y Miss F. Siak ni Josie. Sigod nga OFW kat daytoy ti pakasaritaan ti biag ko. Ken ka pagayam Josie. Kas ko na ti kaadwan, cheating is a choice. Banag apod numet. Ngamin, pinili ti asawam ti nagbabae iti likodan ti rigat ken sakripisyom tapnula ang guminawa ti pamilyam. Nalabit nga aging galangan ijay ti inted ti Diyos abiyag na dito rabaw ti daga tapno agsardeng meten ti kalukwan nga aramidan na. Ngam anyangay nga rod, napasamaken ti napasamak. Saanen ang maisublipay ti amin. Husto laang ti inaramid mo. Nag-move on ka kat pinanunot mo ti pagsayaatan dagiti anak mo. Kat ita, sagsagrapo mo ti baligi abunga ti sakripisyom. Alakastan pagayam Josie, kat pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikan biag ita kat impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan nga Adeline. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Umuna ti amin kablaawan kamanpay itinaragsak nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama ditoy YouTube. Kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan nga Adeline, manipod probinsya ti Benguet. Adabasit a negosyo kas maysa kadagiti agdadait, wenno makuna at tailoring. Nagsina kami iti asawak gaputadyak na anusan ti kinamamartek na. Awan anak mi iso anangampon kami iti anak matlaeng ti kabsat ko. Banag asaan mi nga inlimed iti ubing. Rugyak man ti agsalaysay idi adaki na live-in ko. Iso ni James, tubo ti La Union. Naamamok daytoy babaan iti Facebook. Dandani makatawan met anagaram sakbay asinong bata. Sina matlaang iti asawa ken addaan 5 nga anak. Sublian taman nga rod ti tawen 2018. Kastoy man dagiti pasama. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Hey, gusto pala dita. Umay kanta mangantan. Nakaluto ako. Wala kay. Mabiit langan daytoy. Malmalpasan. Umay kan. Makauray ta kita, badbado. Lumamiisan ti indasar ko, pangaldawan ta. Wan, kita nalpasan. Ni Janin, saan ka di nga umay mangaldaw dito eh? Ay, jakman amo iti dayjay nga ubing. Mangan siguron ijay pagadalan da. Awan mat imbaga na nga umay mangaldaw dito eh. Nala nga rod, umay ka nga rod ang bakit, tani. Mabisina kon. Sapay nagimas dyan lutok at pangaldawan ta. Anya ayatiin lutom lakay. Pinikpikan, analaukan, itiutag. Oh. Aduman nga rodan timakan ko no kasta na kay. Ay, uwan na. Parehas na bakit? Asino ti kinasaritam iti cellphone? Ay, ni Carol akapsat ko. Apay ka na. Intaray da kanon nila kay na iti ospital iti rabi. Kat aging gaita. Awan pa'y kano ti doktor anang asikaso kan kwa na. Agter-teritir kanon gapo iti sakit ti tiyan na. Ket, mapan ka kadi? Wen kaasi mat ti kapsat ko.
Ang mga nudi na amo ter aramidan na. Gapo itinalaos a panagdandanag na. Umayak mat nga rod. Agmotortan, ama pa na hospital. Saanin lakay? Agbatikan dito eh. Aglogan akon iti jeep. Sana bale taas si daglaang mat iti ospital. Ala, ibatik latan ti motor. Ngam kuyugon ka. Sumurot ak mat iti hospital. Ala, sikati makaam mo. Ala, agrobat tangarudan lakay. Apay no agawid ka pailang bakit. Napuyatan kan. Siya kung manguray ka ni Carol dito eh. Aywan nga ron. Anyat orasan aya. Pasado alas 5 ni Tiagsapa. Aldaw ka ayaman. Ang mabit na ang tawagak ni Carol. Damagak no sa dino ti ayanan. Iti kasta makaawit tamatan. Ala rod. Dito ka pailang. Tainak man mangala iti kapita. Sige lang kaya. Ay, imbaglangan ta nakaturog matlaang ni bayaw ko. Ay, kaasimat. Anya nga ta ti sakit na. Apay akas na unay ti sakit ti tiyan amarikrik na na. Ada ka din na sakit bayaw. Nagawid labi it bayaw. Napanangala iti pagsukatam. Pasubli siguro na ijay. Doktor! Nurse! Doktor! Bayaw! Bayaw, Arnold! Bayaw! Awanan ti asawak manang Adele. Pinanawan na kami ni Arnold. Kasano kami paitan ka dagiti umbing. Patib karam ti pakinakam mo ating ko. Talaga akas ta tibiyag. Nasakit. Ngamrombang aklunan tayo. Nga aging galaangan dito'y tibiyag ni Arnold. Pagkalma ang tirik ng ading ko. Naskan asikaswang tipan nakayawid tibang kay ti asawa. Manang Adele. Maawatak ti marikrik nam. Ngam di ka agbalin analupoy. Naskan nga agbalin ka anatipkay. Panunutong dagiti anak mo, adin ko. Adan sa awag mo. Hello, anak. Anya, sana punno dahita. O apay, anya ka pasamak. Di katuga nga ka babae. Natay ka no matan. Anya? Kaasimat ni Carol, bakit? Naku namon lakay. Saan pa ila na itapon ti asawa na? Ngam na tayo mati katugangan na. Unay matlaki din agasgasat na kita nga gina. Ay, wan nga rod lakay. Agsak-sakit matkit dininanang ta. Pag-aamu tayon, akas iti turong na. Iso na lang ang tanagsarunuda mo lakit din anatan. Wan nga ron. Talaga di tayo mo. Naging kaano tibiyag tayo dito yung rabaw ti daga. Isa si ka, alwadam, nagitigang ka ng bakit? Nang runa, kat ada historyo, ada diabetic. Apay ngay asyak man ang tinapanan ti saritaan ta. Una, tadi mo matan-an na danti bagim. Kanayon ka ngagpuyat. Iso kanayon mo't amarik na, ti pa nakaulaw mo. Ang nungay mapan ka agpa-check up. Tapno maamuan, no anya day ta-arik-rik na am. High blood anemic kak nga rod, iso akas jay. Wen, hanggang nasaysaya at matlang magpa-check up ka. Iti kasta, ikanda ka iti umno nga agas. Wento ka di lakay. Awan pa'y oras ko ita. Ado ti maaramid iti pwesto. Kanon to pa ngay? Inton naladawan ti amin. Ay, kamaudyanan na. Nalpas ko matlaangan ti repreperek a pantalon. Apay nga.
kasla maulawak magtan. Ito gaw kumapay. Ay, naglungkon. Bigla-bigla day niya. Ay, masapol kon samit nga agpayson ti mapanagpa-check up. Kanayon matan ti pan nakaulaw ko. Agpakuyog aktuman iti anak ko. Iti kasta, maamuak no anya da ito yan, amarikrik na. Auntie, Apay nga da ka dito rabiin. mabisbisinak ka rod, auntie. Awan masida iji balay. Isungay malati wa. Mga no dapay nabati asidayo. Apay, di da ka imbat yan. Saan nga rod, auntie? Ingkag kalungan, kita na dapay na bati. Nagluto mo't ni uncle mo a James itay. Ngam no awan, agkita kalatan di taref ti lutom. Sige, auntie. Awan ngamin mailuto iji balay. Ala, ingkalatan ijay kusina. Ingkakitaan na da mailuto. Bakit? Agawid na pa iji laon yun. Ada ka no ipaaramid ni manang ko. Isupay, apakitaggadak. Ay katun alakay, awan parikot iti dayta. Hustumat, tapno adda itid mo kadagiti anak mo no dumawat dakan ka. Nang runa ita tapan nag-ieskwela manan. Adamot jay nadamang tad iti kasapulan da. Anyang iti serbina nga da iji abroad. No di na masuportaran dagiti ubing. Ay kat sa bali latamot ano adda agapukan ka. Obligasyon mo matdayt na kas amada nakay. Buwan mat kid ya. Agad anad ka dito ya. Di mo baybayan ti bagim. Kitayam dagiti kang kanan. Di ka agpuy-puyat. No adda di mo kabaalan alagpasan. Itad mo kadagiti tauham ija shop. Wen ka di lakay. Awan rumbang apagdanagam kunak manan. Si kakit di ati agan anad. Nang runa iti panagmanehom iti motor. Agawid ka manan iti laon yun. Sigurado ang minalam tumanan ti panagiinom nyo iti arak iti. Ugali na ah. Agas ti bambanog ako nada. Ken pampay mas iti turog. Apay, nagawid gayam ni James Adel. Wana nang, adda ka no ipapaaramid ni manang na, iso ang nagawid pala iti la unyon. Ay, kasta aya. Kunak no adda dito'y dagos mo. Dikit agmay-may sa kagayam ditaw. Lukas jay amapan mo't ag-eskwela ni Janain. Wan ngam okay lang. Ngamin sa anak mo't amatatao dito'y. Ijay pwesto ti ad-ad na nga ayan ko. Nang runa no aldaw ti Sabado kan Domingo. Ado ti agpadait no ko Ay wan Anong sanyo pailaang ti agyan dito'y, aging gaamadanon manan ti check up yun, nanang. Ay, makaaw-awi dak nga rudan anak ko. Masikuranak mo't ngagtugtugaw latan dito'y. Saan amawat-wat dagiti tultulang ko? Saan pa'y amabaling agawid kayo, nanang? Nasken apalpasin nyo pa iti follow-up check up yun. Sakbay ti panagawid nyo. No kayat yun, umay kayo iti pwesto. Ay, sige, sumuro taklaangan ijay pwestom. Agawid akto dito inton malmalam. Da kayo ti makaam mo nanang. Ala, mapantayo nga rudan. Ina, aslam ulawak man mabiit lang nanang. Ito gaw ko man pa'y biit. Day, apay, agan ano ka nakaw. Ay, masansan mat nga rudan ti panagulaw ko nanang. Ag sakit-sakit ti tungad ko no ko. Ay, sus kita amangan mat no gapo day ta iti panagpuy-puyat mau. Narigat yak sakit ita panawan. Yung kalaangan nagpadoktor. Iti kasta, sana kumaro day ta marikrik nam. Auntie Adel. Ada ka mat, Jerome. Umay ko man alaan ti impadayat ko a pantalon ko. Ayun. Napananan ngay dayjay. Awan mo't dito yun. Ay, mabiit lang tabiro ka ka. Uncle James ngay. Sa dino ti ayan na.
Awan, nagawid ije la unyon. Ada ka no trabaho na. Ay, kano agsublingay? Jak man ang mo. Agsublin to siguro malpas di ko na ng aramidan da. At iti pantalon mo. Kita man no sakto mo laang kan ka. Ay, sige man, tayo padas ko, ante. Uy, quality Mayat, ante. Eksakto ti fitting na. Siyempre, siyakpan. Ayos Magustwak launay. Ay, manungay gaya man, te. Alabay amon, kaanakan. Ay, ilibrem? Un. Ay, wow. Thank you, ante, Hala, kasanungay day ta mama. Sigun iti doktor, malaksi da diabetic ka. Natamaan pa yung tikidnim. Kan high blood ka pa Wan nga rod Ngam anya nga tano agpa second opinion tanak ko. Agpa-check apak iti sa bali doktor. Ang mama? Sa anak amapnag iti imbaga day a doktor. Kasla saan mat asigurado iti ibagbagana. Anya pa lang pamanagnag ti kayat yung ay mama. Makita mat dagiti results ti examination yo. Kompleto day ta. At ada magastusan kayo no agpa-check up kayo manan iti sa bali doktor. Isupay nga igatang yo iti agas yo. Nagado a reseta ti agas. No natangkan mat ngamin ti ulo yo. No sinapsapa yo kumati nagpa-check up. Naagapan adagos ti sakit yo. Ado ti bawal akanan yo. Tungpalan yo ti ibaga ti doktor. Iti kasta, saan ako maro ti sakit yo? Ne, apayan manang Adel. Lukmag mo day tawan no, manas. Ay, jakman ang muading ko. Manas nga tanan. Kaslakim mapsot paikit din di pa nagkitak. Jak makabigbig iti adayo. Ay, kat agpa-check up ka Nagpa-check up akon. Diabetic, high blood, kaskadak kidney failure kano ti sakit ko. Ay, sus. Day tanti bagbagakkan ka idi pailaang manang. Isumat lagayam ang masansan ti pan nakaulaw ko. Malaksid ang nangato ti darak. Nangato pa'y ti blood sugar ko. Kat ano sam ang aliklikan dagiti saan arumbang akanam. Iti kasta, saan ako maro ti marikrik nam. Jakmet nga rod maiwasan no ko Nang runa no makakita ak kadagiti agkakaimas amakan. Kasla kayat ko akanin amin. Wan, ngam kontrolam Kanoan niya timbawal ti doktor, saan mon akanan. Agtumar ka iti umno nga agas. Surutem ti panagtumar mo tapno agimbag ka manang. Hello, nakaawag ka mat, James. Uwan bakit? Di mo mat ngamin sungsong bata nagiti chat kan text ko kan ka. Manong aldawan nga umawawag Agam italasong batam ti awag ko. James. Apay nga akas deti na udi at chat mo kanyak bakit? Apay, adamati nga inaramit ko? Pasensya kan. Ngam nasaysaya at sano agsinatan. Anya? Be, apayan? Agan ano kan bakit? Apay, adda ka di mo nagustuhan nga inaramit ko. Ibagam tabno mo. Awan, basta waswasan tanti relasyon. Saan? Umayak dita amat lang dita dagos mo. Agsarita ta. Awanak iti dagos ko, James. Nakabakasyonak ita dito'y lugar mi. No kayat mo, mapan mo alaan dagiti kagawaam iti dagos ko. Ipasabat ko kin ni Janin titulbak. Anya, ngem Adel. Apay akastat kalakanakan kati mangisina kanya. Iti anya agapo. Adda sakit ko. Kadyak kayat ti agbalin apabigat to kan kainton agapsutak. Iso apang nga asim tadi kan agpakpakita kanya. Ngem, di mat nagkinarita. Nga agpinulik ta itirigat kan namay. Wan, ngam karila ang daytay tinagbaetan ta. Ngamin, saan tamat apudpud no nga agasawa? Nataer ka. Iso nga amok anala kakalaang amakasapol iti babae apang ibaw ingam iti ayat mo. Saan?
Amumat nga ay-ayatan ka. Di mo kumamat aramidan kanyak tigastoy. Pangasim. Sana bale, tagayim talatamot iti social media. Saan ka nga i-block iti Facebook wenno Messenger? Tay sumat nga ro tinagam-amon ta. Sorry talaga. Pasensya kan. Ngampot den tan ti relasyon ta. Mama, apay no ipandakalangan ni di ospital. Madanagan ako ni ti kasta sa Adam. Awan rumba nga pagdanaga manak. Okay ak lang. Kabaulak pa man. Wen kabaalam ko nam. Napigsa ti panunot mo. Ngam panagkunakad saanan akabaalan ti bagim. Siga amat lang ti marigatan no kasta, mama. Ay, iyawat mo man kit iti agas ko. Patyak apumipiamot lang ang daytoy apaman ang makatumarak iti agas. Oh, adoy. Adoy ti danom. Ay, agyaman na kanak ko. Awagak ni Auntie Carol. Tano saan pa lang apumipya ti marikrik nayo. Ipanda kayo ni di ospital. Saanin ko nakmat. Sige, tama pa anak pa iti silat ko. Iturog ko lang ang daytoy. Mama! Lola! Tulong! Ni Mama! Natumba! Lola! Anya angay ti ko na ti doktor kaanakan. Kumusta ni Manang Adeline? Adda kadimot laang nagbaliwan na? Ay, kaasi ti Apo. Ada ka numat improvement na, auntie. Barang no makariingan iti unod ti 24 oras. Mala, di ka agdanag. Amok alumablaban ni Manang. Patsak nga agreing matlaang. Mamati asaan abaybay anti Apo. Auntie, tinasayaat. Agawid ka pailaang wan. Iti kasta, makainana ka. Siyak pailaang timang bantay ka ni Manang. Sige, auntie. Sublatan nagtumat lang intun rabi eh. Iti kasta, maasikasok mat ni Nanang. Amangan no maliwayan na dagiti agas na, kat anya pa'y ti mapasamak ken kwa na. No kasta, duangaal daw nga awan puot ko. Wan Manang, epekto ka no ti panakay tupa iti ulom iti semento iti natumba ka. Ngamato nga ti blood pressure mo, iso na ulaw ka. Ni Janin, sa di na ti ayan. Pinaawid ko pailaan. Iti kasta, makainanamat. Sublatan naktumanan inton rabi eh. Ni Nanang, sa di na ti ayan na. Pinanawak kita'y agsapay jay dagosyo. Kasta unay ada nagnakan ka. Saan ang makaid na? Di kaya't nakatumay ditoy. Iso na lang, ta saan mo ta mabalin? Mabit lang adawag ko Manang. Song batak lang ang biit. Hello, Janine? Auntie Carol, ni Lola, marigatan ka nung nga umangas. Anya ti aramidag, auntie. Mabit lang, awagak ni Manong mo at Jerome. Dakayo ka dito, anak ti pasyente, ma'am. Uwan, Dok. Kumusta ni Nanang? Nadingit at hanggang talaga siguro nga aging galangan ni Jetty Biag na. Kanya? Inaramit niya amin nakabalan mi tapno maispal mi ti pasyente. Ngam talaga atin ang kabalan pa eh. Ma'am, makipagladingit kami. Ala, bagkata mo ni Antim, tay patugaw mo iti wheelchair, Jerome. Uwan, mami. Anya, komportable ka ka di iti wheelchair mo, Manang? Uwan, agyamanak. Nasakit latisaka. Kasla kayat na anak ka nga to. Kabailam ka di nga ibturan ti ut-ut na. Kapilitan Kaya't kumat amakita ni Nanang.
Sakbay may tapon. Manang, At mapantayon. idoron mo ti wheelchair ni Auntie Jerome. Uwan, mami. Unay matlakit dinagasgasat mo na nang. Dinagmatlakit din na uray arimuari ti ospital. Sakbay ti ipapanaw mo. Makipag-rate na iti ipupusan ni Nanang. Adeline. James. Uwan. Nakita ti post na nakatagkan ka. Iso may mayak. Kumusta kan? Dakal ti mo nga ma. Wan nga ron. Talaga siguro akas to'y tigasat ko. Sige. Kumusta ka matan? Agyang manak, itiyo umay mo. Awa na niya man na. Okay lang, mat. Manipot si ninahandak. Diya ko nagaran pa iti sa bali. James. Aging gaita. Siga pa'y lati pitpitik to'y pusok. Ket numan nugot ka. Kaya't ko nga ituloy ti ayan-ayat ta. Si sasagana ak amang aywan kan ka, Adele. Iti agdama ket lumablaban akpaylaang iti sakit ko a diabetes ken kidney disease. Kaasi ti Diyos, medyo okay matan ti kasasaad ko ita. Saan akas iti sigod a nakaidda aklaeng gaputa na sakit ti entero a bagbagi. Ti may sapay a pagyamyamanak adda dagiti kakaanakak. Adda ti ipag ko, adda ti kabsat ko. Ti anak ko ken kang runaan iti amin adda ni James a mangay aywan kanyak. Pagsisinnublatan dakpiman nga ay aywanan. Jak amuno kaano asublian ti Diyos ti inpabulod na abiyag kanyak. Ngam ikarkararag ko asapay kuma, taikan nakpay iti naunday a panawen, tapno makadanak dagiti ipatpatag ko iti biyag. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Adeline. Ken ka pagayam, Adeline. Amok anasaya at kaatao, iso nga adumat nga rod ti mayat at tumulong ken ka. No maipapan ka dagiti napukaw akamang ti pamilyam, nang runa unay ti inam, talaga siguro nga aging galaangan ijay ti inted ti apo abiyag na. Nalabit nga adda na pinpintas agasat nga agururay kada kayo a pinanawan na. Awan mo't dakas na nga agsinnublan kayo kani James, no lakit di tapudno nga ay ayatan na ka. Itultuloy mo latta ti kumararag iti Diyos. Patsyak adi nakabaybayan. Ad-ada kumaapatib garampay ti pamatim kinkwana. Ngamin, awan imposible iti Diyos. Italak mo amin kinkwana para iti pannakaagas mo. Alakastan pagayam Adeline, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan ngayon da ikan biyagita, ket impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan Araysa, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, innam atawan mi metten nga agayan ayat ka ni Jerome. Nang rugi ti ayan ayat mi, idaadda kami pailang iti first year college iti maysa a university dito'y lugar mi. Gaputan na bayag kami metten nga agayan ayat, ninamnamak nga ison ti lalaki ang makadannak aging gatong palbiag, banag a nagbiddutak. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Antoy ti kwartam, ray sa anak ko. Sa nga 10,000 amin da ita. Ha? Ni, sobra daytoy tatang. Ay na, kunak man no agbayad ka iti tuition fee, ako nam. Uray agbayad ak, sobra latta tatang. Ay inted nga minyan ti Maluisa ti swildok iti makabulan.
Isu nga dama na wadwad na maited ko itakan ka. No da mabati din inutom nga allowance mau. Agyaman ak unay tatang. Awanan yaman na anak ko. Basta igaad mo ti agadal Wan tatang, ikarik day ta. Kat sapay la kumatagan anad kayo mat iti inal daw apanagman maneho yu iti truck. Jack pa'y napapirmahan ti clearance ka. Panag-exam gaya man inton bigat. Anya? Tapay, anya tinararamid mo. Nagwayaan ti manong nga aldaw apa nagpapirmam kumay ti clearance. Aging ka ngamin ita. Saan pa yan nagipawid na tatang iti kwartang aramatek? Jack pala nakabayar iti accounting. Ay sus, Jack samad maka-exam inton bigat. Ay nako, Jerome aya. Apay nga itala nga ibagam kanya. Insap-sapam kumaa. Ha? Mano ka diti masapol mo? Pautangan ka pailaan. Adapay mat nabati iti intad ni tatang nga kwarta. Nakababayin ka nga. Ang mga numasapol mo. Saan? Nakabayad akmatan. Iso adjakon kasapulan. Diyan lang pang allowance ko Ngam, naskan ang maka-exam ka inton bigat. Iso abuludan pailaan ti kwartak. Agyaman na, Raisa. Amangan no ad extra akwartam, friend. Pautangan na kumapay laang. Jak pa'y ngamin nakabayad iti abang ko. Eksakto lang ngamin nga imbayad ko iti tuition ko di impaw itdananang. Ay, pasensya ka lang kuman, friend Awan may pautang ko itakan ka. Kasta ka di, friend. Impautang ko ngamin ka ni Jerome dyan na bati akwartak. Saan mat lang ngamin na nakabayad iti tuition na. Narigat mat no saan na maka-exam. Kasta ka di. Ay, kasano da ito yan? Sapay nag-strict to di landlady mi. Padasag amang ibaga ka ni tatang inton malam. Barang adapay kwarta na Ngam no awan, pasensya ka talaga, friend. Sige man nga rod, friend. Kat agyaman ak unay. Agyaman ako na, Raisa. No saan agapukin ka? Jack naka-exam. Anya kalakit din Agayan ayat ta. Iso arumbang nga agtinulong ta no agkasapulan ti maysa kadata. Kaano kaya mamasapol mo di kwartam? Saan pa nga ita? Ibagak tulat ta ka di. Adapay mat allowance ko. Agyaman na ka? Ay, aging ka ita. Awan pa'y naawat ko apawit ni tatang. Amangan mat no na-delay lang ti panagsweldo da. Iso ano maminsan nga awan pagbayad mo, ibagam ko maadagos. Saan atay ibagam to lang nga ninto no last minute. Imbaglangan. Tadanobya kakaskan ka. No awan, diya ka mo. Maala, mapantakit din ni Jikantin. Intamangan, di ka madanagan. Siyak ti makaamong agbayad iti kananta. Ilibre ka, Jerome. Ay, manulaang mata na bulan ti orayan ta. Ag-graduate tayo matan. Wanyarod, friend. Ay, kumusta gayam ti kayan ayat mo? Makagraduate ka di matlang? Ay, day tangarod, friend. Panagkunak saan ang makagraduate ita ang tawan. Ado ngamin dagiti nasken nga ilapas na. Kasta ka di. Ay, anya nga rod. Basta saan lakit di ang mapukpukawan iti namnama. Naimbag ka da kayo kini Jerome, tagidan kayong agradwar. Wen nga rod. Kasi ti apo, ado man dagiti pagkurkurangan mi. Ngam, pagtintinulungan mi ti amin abanag. Nangro na iti financial. Day tangarod, ngumbilibak kan karaysa. Ar-aramidam ti amin, matulungam laang ni Jerome. Katuan mata, friend. Napatag kanyak ni Jerome. Iso nga aramidag amin akabaalak amang tulong kan kuana. Nakaragragsa ka kunay. Kaputa nakitak tinagan taadwa. Iti list dagiti a-graduate. Wen nga rod, oray siyak, nakaragrag sa kakmat. Kamaudyanan na, ag-graduate tamatan. Agyaman ako na ya. No saan aga po iti tulong mo kanyak. Kadagiti amin a sakripisyon. Kaya nang runa iti pinansyal.
Sanak siguro makagraduate. Jerome, awan anyaman na dayjay. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Agtinulong ta. Kalpasan ti sumagmamano abulan. Agreviewtan. Iti kasta, makapag-board exam ta adagos. Patsya ka ba ilang tada ito Uy na. Iso akalpasan ti graduation. Mangsapulak iti panggadak. Tapno adda mausar ko iti panag-review ta. Congratulations ray sa anak ka. Kasta matengkeng ka, Jerome Paraw. Agyaman kami unay, tata. Agyaman ak tatang, utang ko kan kati amin. No saan aga po kada kayo, sa anak mo ta makagraduar. Mawanan yaman na anak ka. Pagrebengak day ta kasapam. Ay kamaw dyanan na. Naggraduar mo't lang ay dagiti anak ta, balayan. Ay nawon nga road abalayan. Nagbiit ti panawon. Ay abalayan kuna. Tawa mo sa balya papanan na. Ala ni tatang. Ay wun aabalayan. Isunto matlaan nga agpaiso ti turong na. Ay hit wide anak ka. Iso nga itata nakagraduar ka yaon. No makasapol kayo iti trabaho. Ay ka igaadyaw ti agurnong. Kalaysa ka ito na. Ay, sana ya, Jerome Baraw, ha? Ay, una, tata. Di nakawagan iti tata. Tatang ko na ma. Ha? Una, tatang. Ay, una yan ti kastoy. Apay. Simbro manan ti sakit ni nanang. Nausar ko manan ti urno nga para iti panag-review ka. Kasta ka di? Ay, kasta talaga. Anya ngay nga ron, kat napatpataglat ta ti biyag ni Auntie Delia Sa bagay matkid di. Saan ka madanagan? Tano bilang takurang ti kwartam to. Ada siguro may pautang kung tumanan ka. Adamat na ornong ko asweldok. Jak ba't naggasgastos? Ken may sa, adamat ni tata nga mabalin nga sitgan. Nakababain mat unayin ken ka. Anya ko mati nakababain. Pagsayaatan tamat dagitoy. Basta ibagam to kanyak, no kurang ti kwartam. Agtinulong ta. Oh, kumusta matan ti panagtrabaho, friend? Ayos lang, friend. Ayos mat ti pasweldo day di pagtrab-trabaho. Nasayat ano kasta? Tapno makaurnong ka iti usaram iti panag-review tayo. Wen nga rod, Kat, kumusta kayo matan ni Jerome? Ayos la tamat. Agtrab-trabaho matlaang ni Jerome. Tapno adamat mausar na nga review. Nasayaat no kasta. Ayun gayam. May bagak lang nga. Ngam di na kumagurguraan. Ha? Anya day ta? Naku na ngamin ni Jordan kanyak idi na minsan. Nakita na kano ni Jerome. Adda kadwa na asabali a babae ijay bar ijay ili. Ha? Amangan kit dimat no sa bali. Amangan no sana ni Jerome tinakita na. Sapay lang kumata kasta, friend. Ngam ko namat ni Jordan nga isong. Tapinansin na pa'y kano ni Jerome. Anya? Awan nga min tinaybagbagan ni Jerome kanya kakasta. Salud-sudak tuman. Apay anak ka. Itay pa'y adi ka makaid na. Igamot ti cellphone mo. Apay ada parikot mo. Awan mo tatang. Jack lang amin maawagan ti cellphone ni Jerome. Itirabi ipay laang. Madanda na aganak matan. Ay, mangan mo't no, da pa ka kumikuman na. Sapay la kumatakas ta tatang. Madanaganak lang amin. Italaang anapasamak ti kastoy. Di naman la imbaga no sa dino ti ayan na. Uno, anya dita. No di mo makontak. Haginggat agmalan. Di kasayaatan nga ramidam. Ingkay di balay da itong bigat. Tapno amaw.
Ang mga ano dalay jay. Uno, masakit nga ta. Jak amo tatang. Mapanak ka talaga inton bigat no jak pay la makontak. Naimbag na oras yo, auntie. Kastamot kan kabalasan ko. Naimbag man, tanakapasyar ka dito. Wan, auntie. Imayak, tadyak namin makontak ni Jerome. Ada ka di dito eh? Ay iko kinapod na kapampanaw na laeng. Sayang tadi mo nadanong. Anya? Urayom aging kainton malam. Ay, saan, auntie? Adamat lang amin trabaho kita. Nag-half day aklaan. Gapo ta imayak dito eh. Kasta ka de. Ay katala ibagaktukan ko na nga imay ka. Awan ka di cellphone na, auntie? Ay ko Adamat nakita nga igam na idirabi balasan ko. Kasta ka di. Alang arod, auntie. Pakibagan tulatan ken ko na nga imayak. Imbes na mapanak ag trabaho ngam saan, naawan anak itimod. Iso nga imayak lang dito'y balayo. Amok nga na day off mo ita. Kat, kumusta tinapanam ijay ayan da Jerome? Nadanon mo ka di? Saan nga rod? Ay, jak amo na niya ti mapaspasamak iti day dya lalaki. Awan man lat parik na. Ay, una yan ni Jerome. Kala at matanday tangar aramidan na. Awan nga rod. Ay no, makapa-overthink mat. Saan akit din na makakonsentrate iti trabaho. Ay na, amangan kit dimot no da sabali apakakumkumikuman na. No bilang man takasta. Ipakaamo na kumamat kanyak Tapno sa anak nga agpampanunot iti anya laditan. Ikasayaatan nga aramidam. Ni Oscar ti saludsudam. Isu tinasingad agayem na. Sigurado nga amo na ti mapaspasamak kini Jerome. Wan nga agpaiso niya. Wan friend, mapankakan ko na. Oh, Raisa, zikamat ka yan? Wan, siyak nga rod, Oscar. Kaslada na patag na ibaga ma. Kumusta ka matan? Italang manan nga kita ta. Kasla, busy ka na iti trabaho ma. Awon nga ron. Kanayon na nga wan iti balay. Tunggal aldaw ti Domingo ti kadak dito eh. Kas ita, ibagman ta nakapasyar ka. Wan, imayak ta sa ludsudan ka kumama ipapan ka ni Jerome. Ha? Jerome ko na. Eh, kunak man nung nag-break kayon. Ha? Nag-break ko na? Saan mo ta? Anya? Iso nga minti na ibaga na kanyak. Di na udi anapan kami ili. Sana pud na dayta. Kinapod no na. Iso nga rod nga imayak ita dito'y ayan mo. Tamok nga minanasingad kayo. Ampom na niya ti mapaspasamak kan ko na. Mano nga minan nga aldaw ajak makontak ti cellphone na. Ajak amo, no imblock nak nga tawa no anya. Anya? Kaya't nasa man, inulbudan nak ni Jerome. Na yan. Gapulang iti da dya babae. Naiturad nak nga inulbudan. Anya ti kayat mo asawan. Pasensya ka, iti baga ka. Yan iso tipod na. Malaksit kan ka. Ada sa bali a babae iti biyag na. Ada sugar mami ni Jerome. Pangasim, Oscar. Ibagam ko makanyak no sa dino ti pagnanaadan day jay a babae. Sana ka pumanaw aging gasan mo nga ibaga. Panak ko na. Nasaysayad langan. No si ka mismo ti dumistansya. Saan ka nga garamid iti wagas tapno maurnos ti amin. Ngamin, amok nga idi pa lang. Kat adan limad nga raramidan na. Anya? Anjay babae. Iso takin ko iti bar. Kan, saan lang nga radya ti negosyo na. Ado may isa business woman tinang isukatan na kin ka. Anya? Dahil tangaro ti jak maawatan kan ko na. Nalabit, aga po iti kwarta. Unay matanti kastoy nga inaramid ni Jerome kanyak. Iti kinabayag mi nga gayan ayat. Tsak pulos ni namnama nga aramidan na ti kastoy. Amangan met no sana po no tinamo manakaw.
Imposible tata ang talkak ni Oscar. Saan amang ibagad ay jay iti saan apod no? Ay, kahit kasarita man ni Jerome. Noon niya ti pagana. Ngam no bilang mantapod daw. Ay, pangasim Hindi kag pangadwa makiwinaswas kan kwa na. Tata. Awan tinasayata masakbayam kan kwa na. Naya na pa nagpampanunod ti lalaki dayta. Ay, no siya klamay sa awam mo ti sa pulan na kan ka. Napintas ka, mate. Nasingpet ka pa. Ay, loko na jay ajiraw. Dayta tijak maawatan tatang. Noan niya tinagkurangakan ko ana. Indam atawan ti ayan ayat mi. Ado na panubok tinaglabasan mi. Impay ko matamin. Ngam apay anaramid na timang loko kanyak tatang. Apay. Nalabit, agapo iti kwarta Apay ngay may kapay lang dito'y balay. Naku na kami ni Nanang, ngay may ka balay din na minsan nga daw. Iso nga imaya. Amukon ti amin. Ita, anya ti ibagam. Ha? Anya ti ibagam ko nak! Pakawanan nak. Nagawan matanabain mo. Nagpuskol ti ropa manangarami diti kastoy kanyag. Unay ka matan, Jerome. Anya tinakita mi ti Dayjay a babae nga awan kanyag. Gapo ka di iti kwarta. Jerome! Saan matakas na? Napilitan lang, mangindanak ko na. Ngamin kat masikog. Awanan kay tibayin. Inaramid ko amin nakabalak. Impay ko mat amin ngayat ko kan ka. Panangisakit kan pamatag. Impay ko. Ngam sinayang mo lang. Gapoy ti babay anabiit mo lang nga nama mo. Ita, masiguradom ka di asik ka ti amati sikog na. Iti kinaado ti babay. Apay nga isupay lang. Apay! Kunakon kat. Pudno tinaibaga ni Jordan kanya. Una yung tikastoy, friend. Ay, Jack, amo na niya ti panunutag kita. Ada ka din closure yo. Awan pa'y, friend. Ti maudi pa nagsarita mi. Ti panakiwin naswas kun ken kuana. Jack, lakit di kayat nga ornosan mi pa'y ti amin. Jack, lakit di kayat nga ornosan mi pa'y ti amin. Iti naramid na kanya kakastoy. Ay rumbang laang friend. Saan mo a-deserve ti lalaki ang kaskan kuana? Pasensya kan iti pa nagsasaok. Ngam nagmaagmatan ni Jerome. Anya nga rot na iso ti pakaragsakan na. Di naman lang pinanunod ti inam atawan nga ayan ayat mi. Anya nga rot. Adayo abakbak ng piman day jaya babae. Anya lang at taunay tinagkurangakan ko na tapno aramida na ti kastoy kanya. Panagkunak awan tinagkurangan friend. Ni Jerome ti adda nagkurangan na. Ngamin, di na kaimpatag kas iti panangipatag mo ken kuana. Sa anak-anak isinarakan ka. Tapno ornusan tati amin dyan. Ngam Raisa, nakasarita ko ni Rose. Asaan ko nga ayatan? No daman obligasyon ko. Kat tilang agbalin nga anak mi. Anya. Isang pangasim ko ma. Urnusan tati amin kadata. Ikarik asanan ang maulit iti kaano man. No ti panagkunam. Katkas karinala ang ti mamakawan kan mga klon iti inaramid mo. Nagbidot ka. Total. Nagayat ang matday nga inaramid mo. Iso atak daram. No saan mo nga ay ayatan day taros. Sursurwam para iti agbalin nga anak yo. Saan ka ko mga agbalin aman aging bubukod? Raisa. Kabaalan kaalipatan. Kabaalak alipatan ti amin.
Nangrunakan ka. Ipamaysamon ti oras mo. Kan atensyon mo iti babay anang isukat ang kanyak. Kat sapay la kumatag na yun ti ragsakyo. Lipatan ak. Talipatan kamatan. Miss F, nagsakit nga aklunan. At iinam atawan nga ayan ayat mi kat namin pinsan anaputad. Gapulaang iti babae anabiit na laang anaamam mo. Manumat atawan tinaglabas sakbayak anaka-move on. Iti agdama kat agtrab-trabaho ak dito'y lugar mi. Kat agingga ita balasangak paylaang. Kasla mabuteng ak matan amakiin na yan ayat manan. Kasla na didigraak ngaminan kat numabalin jakon kayat amaulit manan ti pan nakapasakit ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa kat nangayornos, para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Raisa. Agyamanak pagayam Raisa iti daytoy apakasaritaam. Nagrigat man nga aklunan ngam anyangay nga rod, nalabit asaan nga isutigasat mo. Di ka ko maagbuteng nga agayat manen. Patsyak adumteng tulat ta ti lalaki akagasat mo. Alakastan pagayam Raisa, kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo kanbiag ita, ket nagapu ka ni pagayam tayo Arosan, Manipod, Probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas kadagiti padak nga agsursurat, kayat kumati agpailingad itinagan Arosan. Ket pagyamanak unay no mapili yung mat nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko. Dagiti babae kano ket saanen a masapul nga agadal, ngamin asawaan danto matlaeng. Dayta tinaimula iti panunot ko, akapanunutan, wenno pamati ti inami. Banag ang nagsaksakitan tinakam ko kenkwana. Imbaglangan ta pinagadal da kami ti amami, isu nga ita kat ada natalged at trabaho mi. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Nanang, tatang, si Mang Pweteng dama ng Roseanne. Aya, ay kating kasabten idan na. Taidasar kunti pangaldawan tayo anak ko. Mala, umaikan mila ni anak ko. Sabten tadamanang mo. Kasila nagado ngamin katawid da. Wan nga ron, tatang. Tatang! Oh, ay na, ay! Ang gabanak na nakaawid kayo mo lang anak ko. Wan nga ron, tatang. Agmano ak, tatang. Agmano ak, tatang. Ay na, kasyan na kayo ni Apo Diyos, anak ko. Oh, Liam, Laika, agmano kayo ka ni Lolo yo. Wen mami, Lolo, agmano ak. Agmano ak met, Lolo. Ay na, kasyan na kayo ni Apo Diyos, Apo. Ala, umunag kayon manang. Da kaming kinitatang timang tulong kini Manong Erickson amang yun nagkadagiti awit yung. Ay na, sige man nga ron ading ko, tani. Ay, nabanogak ang nagbiyahe. Wow! Nagdakkel gaya man tinagbaliwan to'y balay ah. Medyo nabayag nga mina na jak nagawid. Oh, Roseanne, umunag kayo na anak ko. Nanang. Nanang, agmano ak. Kasyan na ka ti Diyos, Erickson anak ko. Agmano ak, nanang. Nay, limukmul kan samot, Roseanne. Sus, iti kinabayag ti tawo na saan tayo nagkikita. Talaga ati lukmag ko pa'y laang mat, tinapansin niyo, nanang. Ay kat kayat asawan day ta. Analaing nga agaywan ti manugang ko. Saan aya Erickson Barok? Ay kat, siyempre mo na nanay. Bay-bayak lang kami ni Jay kusina at asawa. Ay na, tinasayaan.
Ayaban yun dagiti ubing tamangan tayon. Na isagana kun ti makaan, mapantayon ijay kusina. Adtoy, umanay mat siguro dayto iti anak mo. Ay na, agyaman ako unay manang. Sigurado ang maragsakan ni Aisa iti daytoy. Kat, kumusta kayo mat dito ingay? Kaasi ti Diyos, okay kami laang mat. Imbag man tamaan anusam ni nanang. Ni nanang ko nang? Uwan, Apay, okay mat ni nanang nga. Kat no iso ti mga aywan kadag iti anak ko. imbag tadi ka masaksaktan kadagiti panagsasauna ka below the belt. Nairwama kon kini nanang manang. Numaminsan, talaga asaan na amaliklikan ti agdilaw. Katawa aklatan no ko. Ay, sana all at idog ti pasensya na. Angam no siyak laang, amangan no binagaakon ni nanang. Iti tono ti panagsasaom. Madlaw asaan ka pay lang anak ka move on kadagiti napasamak iti manang. Ay, uray niya pa'y siguro ti aramideg. Jak tupulos malipatan. Isend mo laangan iti email ko. Iti kasta, ma-check ko adagos. Okay, sige, agyaman nak. Rosan, anak ko, agar musar ka pa'y Sige laang nanang, urayag pa'y amariing dagiti agamak. Nakabakasyon ka, ngam agtrab-trabaho kan samot latta. Idi pa'y lakalman anadlaw ko. Nakaad-ado mo ti kasarsaritam iti cellphone anak ko. Wen, jak ba't mabalin abaybay anlatan dagiti staff ko ija opisina. Unay mo't agagat mo nanak ko. Ay kat syempre Amoyo ka di asyak ti kaunaan a babae a nagbalin a vice president iti kumpanya a pagtrabahuak ita, nanang. Kasta aya. Wen, imbaglaangan ko nam ta pinagadalda kami ni tatang ide. Kat nakalpasak iti upat atawan a kurso. Iso anak kaalaak iti kastoy kapintas at trabaho. No saan ngay? Siguro no namati ak kada kayo ide at babae kat saan arumbang nga agadal kaputa agtagibalay metlaang no makiasawa. Nalabit, awanak ita iti kastoy nga estado ti panagbiag. Ha? Iso asang kaibagak kadagiti anak ko nga agadal da na imbag. Ngamen, napatag ti edukasyon iti biyag ti maysa a tao. Kang runaan dagiti babae. Ano? Agingdat ka ano ti kaddayo dito Amangan no, abutan may ti makabulan dito, Erwin. Imbag man, tapi nalubusan da kayo ti kumpanya ti kasta kabayag ti bakasyon yung manong. Wen, nabayag gamit nga awan bakasyon Ay, huwag nga raw. No, ubing pa dagiti anak yo, itinaudi nagawid kayo. Itadadakal dyan. Wantang, nagbit ti panawan. Makunak anagasat kami kaputa na pintas tinagbalin at trabaho may kinerusan. Huwag nga raw baraw. Gapuday ta ni tatang Erickson. Ha? At to'y tipulutan niyo. Wow, nag-iimasin bakit? Atubo ko naman. No saan aga po ka ni tatang? Saan tayo mat amaragpat dagito'y abalege? Saan ka di, Erwin? Ha? Wala man Husto ka. Amom ka di, Erickson. No anya laditan at trabaho ti sinirek ni tatang tapno laang mapaadal da kami. Ay kaya siyempre ngabeng, obligasyon mo dagiti naganak apagadadag dagiti anak da. Apay nga rod ni nanang ngay. Saan da kami mat akayat apagadalan idi kini Melanie. Ngamin, babae kami kano. Idi lang mo dahi ta anak ko. Kasta nga may ti pamati idi da ilayo. Ngabe, idi palawan may talaga nagtagibalay lang dagiti babae. Ay, uray pay. Para kanyak, inulpitan da kami idi ni nanang. Ngamin, di na kayat makaadal kami. Anak, saan apod no dahi ta? Katulungak ba't siya inayo? Alang paadal ka na kayo? Aday ta kayo manan tatang. Isakit yu manan ni nanang. Rosan, anak ko, pudno ti ipagbagak. Uray ka sa lupay nga anos kan sakripisok ide.
no di sinuportaran ni nanang yaw. Amangan, no saan kayo anakalpas anagadal? Nanang! Nanang! Apay aya, adda at dito'y kusina. Da kayo kadi tinangtad iti sinigang apasayan kanilay ka itay? Ha? Ay, kwa. Wan, apay ka di. Pakpakanat matdagiti anak ko. Apay aya amasapol amakibiyang kayo pay laeng. Rimuar kayo ngamin itay. Aldawon ko na, kat saan da pa'y anagarmusar. Iso nga inikak ida iti kananda. Jak mat ida bisbisinan ah. Manakibiyang kayo matlauna yan. Rosan. Amuyo ka di nga allergy na ti pasayan? Kitaan nyo, aggagatol man ang tibagbagi na. Ita, kabailan nyo nga rod nga agasan ti allergy na. Imbag kumamot no da na itugot ko nga agas na. Nagadayo pa'y mat nga rod ti parmasi dito eh. Ay, pasensya ka anak ko. Iyak mo na. Intin maminsan, saan kayo nga min amakibibiyang ah? Ay, gusto na itan Rosan. Tatang? Amo magayam nga da allergy ti anak mo. Rumbang na lang ko ma. Akanayon ka nga agitugot, iti agas na. Kin maysa, 15 anyo sa inyo anak mo. Abay, di na amo aya nga allergy na ti pasayan. Tapay akinan na pailaang tiintid ni Lola na. Isaksakit yung kadini nanang, tatang? Saan ko nga isaksakit? Winuan yaman di tarosan. Diyaklaing kaya't ang mga ganti pa ng sungba-sungbat mo iti inama. Kasla si kabot kang tinatain na. Respektuam kumabot at tinaganak mo. Nagsingnong ba't kayo gayam kininanang idikalman, Manang Rosan? Ay, amo manang, palpaliiwan kamatkat. Ha? At dadagiti banag asaan matunay a big deal. Ngam no ni nanang ti makagapo, nagbiit a pumudot ti ulong. Apay, di mo pay laka di napakawan ni nanang? Di mo pay laka di malipatan day di pa ng pasardeng nakadata nga agada? Gapo ta babae ta? Manang, nabayagan day jay. Kan may sa, kita mo, nagpintasan ti biyag mo. Apay adi mo pa'y lalipatan day taabanag. Ay, jakman ammo. Jakmat lang ammo no apay Melanie. Ang madipod idi imadayon tiriknakken ko ana. Jak ammo, no kasanok ka mapakawan ni nanang. Panunutom dagiti sakripisyo nga inaramid na para kadata. Pudno adandani di natakayat apag-iskwelaan. Ngam idinarik na adi na takabailan alapdan. Saan ka di nga awan matlaang na aramidan na? Adda ka di malagip mo as saan natangain sa ganaan iti pamigatan na? Sakbay ang mapantag eskwela? Wano di na panagluto iti merienda tunggal sumangpot ta iti malaw? Di mo't isupay ti aglablaba kadag iti uniforme ta idi. Manang, di mo kuman kitaan. Wano panunutin tinaminsan laang apanang lapad na idikan ka, amang ragpat iti arapaap mo. Di mo kumakitaan ti bigdot ang naaramid na. Tilagipan kan panunutam, kat dagiti kinasaya at nakadata. Dagiti gundaway at inulungan na ni tatang, tapno makaiskwela. Kan maragpat tayo no anyaman ti estado tayo iti biyag nga agkakabsat ita. Ay, nalpasan ti bakasyon tayo. Inton bigat, agsubli tayo ni India Syudad. Ang mga mapayag tumanan ti panagawid tayo. Nagbit at naglabas ti panawan. Bumakit ken lumakay mo't tindanan ng kentata, Rosan. Awan ka diti planom ang mga urmos iti nagpatan nyo kininanang. Sakbay nga agsubli tayo di syudad. Adda ayanas ken nga ornosan mi. Okay kami mata. Oray di mo ibaga. Amok nga da sakit tinakam tita pusom. Kapoy ti panang lapad na kada kayo idikin ni Melanie nga gada. Erickson. Rosan ba kayo? Pakawanam ka din ni Nana. Kan pakawanam matan ti bagim. Awan na sayat nga ideng ti kastangar aramida. Banawanan, tapno irwar mo.
Wano iyibkas mo ti sakit tinakam dita puso. Nabayagan a panawan nga da sakit tinakam amarikrik nakten kwa na. Iso kas lamas komportable akon amakarik na iti sakit, manipod iti pusok para ken kwa na. Nga morosaan. Numapukaw dahito ya sakit tinakam. Panagriknak, agbalinak ka nakapsot. Sigurado alumok ng tumat ng tipusok para ken kwa na. Ba nag-ahusto lang saan ka di? Bakit? Iso ti inam. Kat imbilang kumaten kaspudpud na nga inak. Iso ti nagapwa. Iso ti nangirwargan ka. Awan ka iti dahi ti alubong, no awan ni nanang. Di mo ka di kabailan atil mo ng ti pride mo para kan kwa na. At dayta, naimpake kong dagiti iyawid yo. Ibalkutan kayo kumapay kat iti daing. Mabalin ka di dagito'y para ka dagiti anak mo. Ay, kukwa. Uwan na nang. Mabalin ka niya da. Sige. Tabalkutat nga rutan dagito'y. Ay, anyapay ka di amakmakan dagiti maipare. Wano saan amabalin ka dagiti apo ko, Krusan. Planok to nga minti agpaw ikit. Ay, saan kayo ka din nga agtaktakpay? Di kay agdanag. Tinawan kami ton nga agawid dito eh. Puno ka din ay ta anak ko. Wan nanang. Aywan gayam. Adtoy, para kada kayo. Ne, anya ngay daytoy. No kasta, adamat pa sa lubong ko. Ay kunakit din no nalipatan nyo. Idi ngamin simmangpot kayo. Ni tatang yo, ni Melanie, ni Erwin laeng tinikam. Iso ati amo kat nalipatam laeng ti para kanya kanak ko. Nanang. Wow! Duster! Ay na, nagpipintas mo dagitoy anak ko. Apay ngay, jakbatan malapdan ti agluha. Apag husto, daan nga minan dagiti duster ko. Pasensya kayo, nanang. Day talaang ngamin tinagatang kwa para kada kayo. Kano talaga mo't aday ti kasapulak. Uray sagpaminsan ka nga agawid. Talaga adi mo pailaang nalipatan adaster ti paborito kanak ko. Nanang. Ape nga agsangit ka ngayon ako. Ay, kwa nanang. Awan. Maladingitan aklang. Ngamin, agsupli kami ni Jay Syudad. Mabayag tumanan asanda kayo ang makita. Ala, di ka ba tanagan anak ko? Nuaddan to ti ayami kinitatang iyo. Di da kamin to ti umaymang pasyar ka da kayo iti syudad. Nanang. Ay katuhuston Di ka nagsangit. Ay malagip kula ka nga rod iti ubing kapay. No saan ka nga itugot iti papanak. Kasta unay asangit mo. Aglag-tulag-to ka nga agriryaw ka po iti sangit mo. Ay, kasla ka ano lada iti. Ita, adamat kan anak mo. Nanang. Ay na, agyaman at talaga kadagito'y adaster anak ko. Nagpipintas. Adan baro nga usarag iti inaldaw. Ammom Miss F, kaslaak na bunutan iti siit manipod iti barukong ko iti daydi nga aldaw. Insang sangit ko nga rod sakto nagkarkararag. Lin mag-antiriknak ket kastaunay a panagyaman ko iti Diyos, ngamin napakawan ko ni nanang sakbay amaladaw ti amin. Ita, nukas jay asaan kami a makaawid iti mabayag, isuda kanitatang ti umay dito'y syudad. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan,
ket sapay kuma, ta nakaibati ak iti adal, kadag iti padak adumdumngeg. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, gan nang iornos, para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Rose Ann. Ken ka pagayam, Rose Ann. Kunada anarigat ti mamakawan, ngem panagkunak ket ad-adda anarigrigat ti agbiag nga adda sakit tinakam amarikriknam iti padam a tao. Nang runa no maysa kadagiti ipatpatag mo iti biag. Ti unget wenno sakit tinakam nga imimpenan tayo ket kayarigan na ti sabidong a makapatay. Isu aditay nga rudrumbang nga ilemmeng wenno ikutan iti mabayag kadagiti puso tayo. Ngamin amangan no isunto ti pagbabawyan tayo iti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Rose ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Di pakasaritaan nga inta ikan biagita, ket nagapo kanipagayam tayo Avanji, Manipod Probinsya, ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan Avanji, tubuak ti Bagulin, La Union. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko nga ibinsa-binsa tinagbalin apadas ko iti biag, nga aging ga ita, ket madama apagdaldalanan mi nga agiina. No itinagan ni ayat, aklunek, anagbalinak amaag ken bulsek. Ngamin, nakirelasyonak iti lalaki nga amok nga addaanan iti pamilya. Iti likodan ti panakaamok nga addaanan iti asawa ni Lauro, naglemes kami latta iti ragsak nga uray ammumi nga aglanglangoy kami metten iti basol. Bali tallo tinagbalin nga anak mi ka ni Lauro. Ngamin, kambal ti may kadwa nga inpas ngay ko. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Unay matlakit din tigas-kasat mo, anak ko. Apay asikapay tinakapasamakan tigastoy. Mami, agarbisan. Agawit tayon. Agur-uray ni daddy tulugan. Itulod da tayo pa'y kanoy jay balay. Sakbay nga gawin. Sige, anak ko. Umuna kayo ni Tiayan ti Amayo. Sumaruno akmat lang nga dagos. Agpagadak lang kanimanong niyo. Sige, mami. Agawaan niyo, ang mga nipigsa na titudo. Wan, ala, umuna kayon. Umay kan, Chloe. Wan, Manong. Joshua, anak ko. Namnamaam asila lagip kaming tulatakan ka. Saan na kanto pulo sa malipatan? Nang runa nakitimpa, ti mapakalaglagipan mikan ka. Katno sa di numantiayan mo ita. Balunam ti pamatag mi a pamilyam. Amok, kan mamatiak ngagbalin ka anaragsak, itinagkay sa biyag. Mami, kitain niyo agdarda naman ang tiagong ko. Apa yan, anak ko? Mabit lang, mangalak itipan nyo. Mami. Oh, adoy. Mami. Ala, agtugaw ka, anak ko. Ditoy. Itangan mo basit, anak. Basta kastoy ano po doon. Agdaringo at mami. Wan nga, Rod. Di ka madalagan. Agsardang matlaang dayta. Orayan nak ditoy, mangalak iti yelo. Wan, mami. Mami, ang tatari tisbok itay. Kasla, makasarsaruak, mami. Anya, kasano tilik naman ako? Ada ka di nasakit ka? Ada nasakit iti bagim? Maululaw ka di? Uno, anya? Awan matkit di, mami.
Iso na lang ita. Kasla, agkapsultak, mami. Diyos ko, anya ka din na ito yan na mapaspasama ka na iti anak ko. Mabidla nga, tawagak ti amayo. Aday ta, nasukat akong ti t-shirt mo, anak. Kumusta ang tiriknam? Medyo okay matan, mami. Nagsakit lang ti siko ken tumeng ko. Kasla pa nagriknak at limlim tagdang orasan man. Kasla, imadot limitim at ilupukin imak. Di ka agdanag, anak ko. Amok asaan nakaabaybay ang ti Diyos. Mamatiak amay katmatlang dagitaan na sakit kan limitam iti bagim. Mami, Adaak lang dito'y amangaywan kan ka, anak ko. thank you, mami. Ora dadakil kami. Adda kayo na tama aywan kata kami. Siyempre aging ga si bibihagak. Adaak lang dito'y amangaywan kada kayo kan ni Chloe. Daita kumat tilaglagi pa niyo akanayon. Mami, adda ni Daddy. Kumusta ngayon? Naimbagman ta na ka umay kalauro. Wan, kagap-kapok lagi yung opisina. Apay, ano natin na pasama? Agan ano ka, Dexter? Okay akong Daddy. Manipod ita. Kanayang na kuntimang sarong kada kayo. Tumulong ak iti panangaywan mo kada kuwada, Vanji. No siyak, awan parikot iti dayta, Lauro. Ngam ti saludsod. Okay lang ka di dayta iti pamilya. Wan, nagsarita kaming din ni Miriam. Kat imanugot man. Nasayat mat nga rod no kasta, Lauro. Dexter, Chloe, Daddy, Daddy? amok nga doon tinagkuraha kada kayo, anak ko. Kasabay ko ma, tabay andak amang sulnit kada kita ang nagkurangak. Sa dino ti papanam, Dexter? ijay kanto, mami. Apan ko lang kitain dagiti babarkada. Ay na, masansan matan ti iruruar mo. Saan ka kumanamapan, Ijay? Ang mga no dapay dakas ang mapasamak kan ka. Mami, awan rumpa nga pagdanagan nyo. Kabailak ti bagi. Ken maysa, agan anadak mo eh. Saan? Diyak kayat. No imbagak adi ka rumwar. Saan? Mami, 20 anyos akon. Saan akon nga ubing. Kabailak ti bagi kunak man. Dexter, anak. Konsernak matlaang kada kayo. Palubusan kayo matarumwar no kumatawan sakit yo. Mami, gapo ka di tada sakit mi. Ikulong da kami latan dito'y balay. Please, mami. Kaya't kumat ang mapadasan ti normal apa nagbiag. Pangaasi yo. Tadi yo kumamat ipaidam na ita kanya. Dexter, anak. Di mo kumamat ikan iti sa bali aka ipapanan ti kastoy nga aramidag. Pampanunutak lang mati pagsayaatan yo. Mami, numatayak gapo iti irurwar ko. Ay kat talaga siguro aday tatigasat ko. Dexter! Isuntumot lang ti amin titurong tayo. Matay tayo amin, mami. Saan? Di ka kumamat agsaw iti kasta anak ko. Saan mo lang nga mo? No kasano ka masakitan? No mapukaw ko pa iti maysa kada kayo. Basta rumwarak, mami. Desisyon ko na ito eh. Isa pang nga asiyo tas anda ko nalapdan. Makaamon ti Diyos kanya, mami. Adda hemophilia dagiti duwa nga anak yo, ma'am. Hemophilia ko na, doktor? Wan, ma'am. Kinapudno na, manmanula ang tikastoy asakit dito'y pagilian tayo. Dahito'y asakit, kat makuna a genetic. Wan no mataw-tawid. Dahito'y kat mabalin ang natawid ti babae iti amana. Iso ang matawid mat dagito'y dagiti agbalin nga anak na. Kang runaan dagiti lalaki. Lukas tahat, doktor. Alam di kay madanagan. Ngamin adamot ten dagiti therapy ang mabalin nga aramidan tayo. Iti kasta kat matulungan dagiti anak yo. Sige, Dok.
Uray anya pa'y a klase ti therapy dayta. Aramidan niyo. Basta lakit di maagasan dagiti anak mi. Ang manungay ti magastos. Wanji, uray manupay dayta. Si sasaganak amang dad. Basta gimbaglaing dagiti anak ta. Di mon panunod ng ti kwarta. Siya kung di makamuti dayta. Lauro. Doktor, pangasiho. Aramidan niyo amin nakabalan niyo. Tapno aging pagdagiti anak mi. Kumusta dagiti anak mi, doktor? Kas itikid daw ni sir. Nayalis min ida iti may sa a private room. Madamadan nga agin inana. Panagkunakit mabalin nyo idan ang mapankitaan. Agyaman kami unay, doktor. Ato ya, inyalaan kay ti kapem. Agyaman ak, Lauro. May bagam kasing kadagiti anak mo, ti may papaniti sakit da. Wen, jak imbaga kadakwada ang natawid na kanyak day ta sakit. No mabalin, jak kayat asyak ti sideranda, gapu iti sakit alaklak aman da ita. Saan mo siguro? Awan mo tiyakin kayat amadan day ti kasta sakit. Natawid ko day ta sakit iti day di tatang. Kasi ti Diyos, jak mat napadasan dagiti sintomas na. Isu na lang, tamatawid mat gayam dagiti agbalin nga anak ko. Nangro na dagiti lalaki. Isu mat lagayam amanipod ubing da. Uray basit laang asugat da. Kasta una yan ti panagdara na. Kanayon nga agdaringongo ni Chloe. Ni Matt Dexter. Kanayon nga agkapsot. Inton kuan, matalimudawan. Ado dagiti litam iti bagina. Kan naut-ut kano ti entero a bagina. Ba nagapagbutbut nga unay. Ngamin, kastamat laang tinapasamak iti day di Joshua. Wanji. Numamuan da asyak ti gapuanan ti panagrigrigat da. Ang mga nutumokno sa dilangit ti babawi da asyak tinagbalin nga inada. Di mo panunutan day ka. Yan maysa, saan gamot ang nagkurang ang nangaywan kadakwada? Inaywanan, kan impatag mo ida. Nagbaling ka na sayahat kadakwada. Isungawan nga rudrason. Tapno si kati si diranda iti sakit alaklak aman da ita. Pinagsangsangit kayo, Mami. Nakariing kagayaman. Kumusta ang tirik nam? Anda ka din nasakit kan ka? Awan mat, Mami. Maladingitan aklaan. Ngamin, agsangsangit kayo manan. Gusto, Mami. Patib ka lang kumatipakinaka mo. Diyak gamin malapdan ti agsangit. Nang runa no makitkita kayong agkabs.